Habagran hikinong patay kubor habin melawai ke jingalang jong ke State Executive Committee jong ke seng NPP. Ubak Preston Tunsong ulong boniale man penklannya ke seng habaro ki benta jong ke jela komisi benta jong ke jeng penkrea nak ke benta ki election MP bad MDC ki ban long hak senam manwan. Nalor kini uli itu begila dak beruban pa ke kerteng jong ki kertong ki bapan tiket banikon ki election MP syakalok Sabha Nasional Batura constituency. Bat chen an sepen pendapat ba ke kerteng jong ki arut ki kertong ki banikon ki election hadin balayo ke jeng menjur na National President ke NPP Konrad Kongkal Sangma. Ulong balakpi nanti bamanta katayo an sepen benano ke kerteng jong ki kertong ki banikon ki election bat uli itu ru bagi don duna ya kesan hendrungut ki balapan tiket na ke constituency. Nre semlatre banitu ai ke kerteng jong ki kertong ke balapan tiket banikon ki election MP. Halor kejengkeli balai baka kanhun MDA kam semlasai ukertong monlang mentaka kenti. Unong yalam ke NPP ulong bamenta ka kenti kam semladon kanu kejinget ekular bat kinu kenhuan ke bedan lang hak sorka senrop lang jong ke MDA tu hak bayadai bat kene kakam. Ki ya katangi melakan kibar bapan tiket ke babun ma tenai kap kadu ngong api namang ila syong da ka state election authority kabala thung dau national president ngila de syong ne committee ngila steady na rosdong na ta hakini kisngi ki por ke bala leng no ru ngila ya le lagi homework ki jongi aga consultation hadu ki grassroots level haki district ki ba per haki block ki ba per they ultimately komo api menta satang kemudian terligis ni hakaba ngangai skem national president unsa ay ka approval da kemta kini ki atli ki constituency MP hakaba kinyen ya ka election kawen natura pat kawen shlo ka NPP hapo is hasil sendiri ba hakala suksan ka khamma ng job board tiga kita sindang ba pensiun ka ba pendikila ba ki kostong ki benikon kin job election api ngatrai banyak keren ya kaba kumno ka buat lendek strategi ka begini kemat jom pingin metode amar kambahai begini tu ya ka strategi jomi tenrei ka bangakwa ban ong pi overall menta ngalasimti mengakumu presiden berkemai batru ngiladon komo pi ki kendon trekam ki jongi ngiladon menta halaki jong ki region lu nadu ki working president ki vice president ngidon terter ki general secretary ngidon terter pada ki secretaries ki ban in charge la ka jong district ki ban in charge li jong area li jong kata perfect ngiladon bat ngiladep airu konda hakaba leng ba jong kata ngakremen skem ngila ya ka ban nang penslai cucu ya ka parti